Ljudi, nas u novoj epizodi Sašeg Grabera. Ljudi, danas igramo Virtual Table Tennis 3D. Ljudi, koja ćemo država biti najsličnije na nama. Ajde, uzet ćemo sada. To Lego imam. Da je najprotivnik i možemo igrati. Ali drugi servis. Ja tako idem na pojene, jesu da je malo dosadno, ali bitno je pobediti ovdje. Ovdje ako pobedite, otvarate druge države za sljedeću ligu. To 3-0. Ali paž mene 5-1 ljudi borimo. Sad ne. Valjda šans 6-1. Bitno je da uzmate njegove pojene dok je njegov servis u toku. Što onda dobijate sve više i više i bit će sve lakše i lakše. Tako da je to sve bolje i bolje. Tako da sad moramo se imamo dok ovo će biti iz više epizoda. To test game point ljudi. Game point. Sami point i to je game point 2. Ljudi, za minuti 50 smo ga pobedili. Znači skoro 2. Idemo dalje. Sljedeći nam je protivnik. Voda sad. Njemačka. Če sam zet kintu, sad ne znam, već je 1-0. Sve sam zavrekao u seriji. Kao što sam rekao, ljudi, bitno je uzmati njegove na njegovom servisu. Onda je tu spin sam dobio. On je dobio spin. Šta? Klik servijator. Eto sad. To je ukaz ne promožite. 5-1 ljudi. Illegal shot. Illegal shot. Aha, vanka. 5-2 ljudi na čim ja kažem uzmat njegove pojene, da sad već mogu 7. Sad moram se igrat jako. Eto. Servis, sad moram uzeti njegove pojene. I onda ja svoja 2 i to je to. Eto. 1 pojen njegov uzeti. Dobar servis. Ljudi, idemo, hoćemo li... kakav servis! Ljudi, to je win, ovog smo pobjedili. Minuti, to je 3. Ovo smo za skoro pa 2 minuta. 3. Tačno. Nebitno, znači sve teže i teže ljudi. Ćemo ga pobjediti. Odlučio sam ljudi ipak malo više klipova ispivati. Zato što je postalo dosadno bez klipova. Već me 15 ljudi subscribe-ovalo. Imao sam 30 i nešto. Joj, sad sam pronašao servis. Imao sam 30 i nešto i onda mi je palo zbog nedostatka klipa. Samo je palo. Tako da ne morate mi vjerovati, stvarno je bilo 35, u jednom danu sam to vidio. I onda eto, samo je tako nestalo. Šteta, moja malaka šteta, moja mala šteta. Šteta ljudi.
A stvarno sad šteta što nismo ostalo toliko puno. Njegova 2 poena. Sada ga pusti na poen. Da mu... Game point, ljudi. Game point 1. Illegal. Znao sam da ćemo se održati. Ovo sam još znao da ćemo se ali... Čestitke i njemu i meni. Ja sam ne mogu. Neću. Možda kasno. Nemam trenutno tu igricu. Ali se sviđa, idemo ljudi sada pratim S8. Illegal. Joj. Ljudi ovdje neću ponavljati i da izgubim, onda jedino kad kad izgubim moram da prešao dalje. 2-2. Sad malo 2 pojena. Ali, spin. Legal šut već drugi u ovoj meču. Šta je bilo, ovo ne postoji. Moram to ogledaj ovo. Treći. Kako se je ovo, znači ovako. Ne smije vidjeti. Nijedan game point. Ljudi, malo sam se zamislio. Znači, 4 liga šuta sam imao. Ne mogu da vidim koji sam debil. Nisam. Ali... ja mogu da sam ja to već prošao. Već 4. verzija. Provat ćemo. Dvije ćemo probati. Moram uzeti poen. Alo, djece, moj poen ako nisam. I game point 1 je ovdje. I to je to, ljudi, you win. Ali eto, ima samo koliko šim. No whiz. Što mi je kani. I... samo još Rumunija, ljudi. Imate ga protiv Rumunije završiti epizodu za danas. Bum! Punch! 3-0 ljudi. Brže, sviraj to. Tako je! 4-0. 4-0. Brže. Kad požurim. Za moj servis za svoj poen, to ne valja. Ja sam ajmo sjećao, vidim bi ga šutao su malo. Kako servis mora s... ovo ne može. Kako ne udari? 6. 6. Ovo će biti dobra bitka. Eto, 7-4 uzela sam njegov poen na njegov servis. Još
još jedan poen na njegov servis. Pa nisam uspio. Odlično. 9, još 3 poena do kraja. Još 2 poena do kraja, on je od mene 4. Da sam morao uzeti sebi i meni i da me uspio. Ali ne dam se ja. Još jedan poen. Game point 1. I to je to, ljudi. To je to, ljudi. Pobedili smo. Nećemo dalje. U sljedećoj epizodi ćemo nastaviti sljedeći u Like Thanks. No. Please no. Da se vratimo u igricu. I ljudi, kao što vidite, ljudi, da vratimo, sve smo ovo prešlo. Ljudi, to je to za ovu epizodu. Mi se vidimo u sljedećoj. Pozdrav!